Sikhulu isililo eBergville kulandela ukufa kwabantu kulezi insuku befisa okwezimpukane. Ngoba yasikhala nesibhedlela esiza umphakathi futhi okubuhlungu nje baphele kakhulu abantu kulezi insuku kumele habe nje ushaya nawo nembeza. Yiyo lento lena esikhalisa kakhulu. Unyaka nje lona uqalile mawuzizwe ingane ekhuluma banengaba abakoti abangasabuyelanga emakhaya ukuzosiphekela singoba wayena lo mphathi njengoba angafuni ukuza esizweni uphilaphi ewakuphi ewakabani asimusa ukuba ihub yokuzofunda futhi nje thina la ukhahlamba singama experiment ziningi ingane zethu ezingasabuyanga eziyoteta lapha nasingabuyi yila abantu abazofundela lapha yana abantu ngibafake lapha kuyesibhedlela ngesikhathi esiphambili bane akho noyedwa wabuya angisasithembile kwesibhedlela nami yasaba ngishuka khona yini Bahlezi nje angathi mina ka 2 hours noma 3 hours ekhuluza indaba wavula nje umnyango wathi hayi ngisuka eMaritzburg bengizobheka ukuthi lezi ikhale efika ngabe ziyizona yini uje kamama ngadala nje ngakho uba mjaha afite egate imawusi ithi wesisi iyasebenza iPolvaso ngoba ngathi umthwalo omningi imouse bayahluleka sicela nisenzele nayo nisikhuqisile izinga ibe yisibhedlela ingabisabi clinic so that uzolethwa odokotela nanokudingakalayo ungafiki lapha uthathwa lapha uyiswe imouse esebenza ukhahlamba lonke and yet buka nje amawatha ngapha nizemihlukanise kabili natural cause kanjani because bathi mistake from hospital so nje thithi kuze kube today closure asikaze siyithole ngoba sikhuluma ngempilo la ngoba thina nje siwumphakathi bese kusimple esihlalo bese sifisa ukuthi simsize ngemashi nje siye nemawusi